Gosinzo omumanyi obole kumalya sente amanyi genjiri gago mutume Umar wakuletedde. Gosinzo omumanyi oba omala mumaze time amanyi genjiri gago mutume Umar wakuletedde. Senga dola yangu wako neneiba mugamba je koja medito mwerabira kubanga radio njitumbudde. Senga dola yangu wako neneiba mugamba je koja medito mwerabira kubanga radio njitumbudde. Ensi ya Isirayiri yabyewunyo nnyo. Katonda yajiwa Ibrahim n'ajetuumira n'erinnya eryo. Bannabbi bonna mwe baava Baibuli newandiikibwa omwo. Yesu Kristo mwe yazaalibwa, mwe yafiira, mwe yazuukirira, ate mwe yatandikira obukristaayo. Eky'omukisa omulungi omutume Umar Mulinde bwe yagenzeeyo yazze n'akapya eri omulembe gwaffe anti yalikodinze olutambi lulamba olwa vidiyo olujjudde ebifaananyi okuva mu Yerusaalemu n'ebitundu byonna eby'omu Isirayiri nga bikakasa obutuufu obw'enzikiriza yaffe. Eyeetaaza olutambi luno lufune ku kkanisa ya Gospel Life Church International e Namasuba okuliraana ne stage ya biroole eby'omusenyu, oba osobola okuba essimu 0772 45 89 15. Ensi ya Isirayiri yakyamagero, naawe gyerabireko. Lwaki abakristaayo tetukkiriza musajja Gwebayita Muhammad? Sisi Wakristo hatukubali mwana wa Muhammad anaitwa Muhammad. Muhammad tetuwalana muwalane. Muhammad sisi atumfitini tu. Na ye constitution yaffe, lakini taratibu yetu, enjigiriza yaffe, mafunzo yetu, mukama waffe gwe tugoberera, bwana wetu ambao tunamfuata, ebintu byonna yaleka abyeddiza. Ya vitu vyote aliacha kama amerudisha kwa upande wake. Ebigambo Yesu bye yayogera ne bwe yeeyisa n'ebigenda maaso mu Baibuli bituwaga obutakkiriza muntu yenna eyeyita nabbi. Yale ambayo Yesu alikuwa akifanya na yale ambayo kwa hali ambayo alikuwa anajipitiza na yale ambayo iko ndani ya Biblia inatuonyesha na inatupatia nguvu kutokubali mtu yoyote ambaye atakuja. Yohana 14 lwa mukaaga Yesu yaganze kubo n'amazima n'obuli agende eri Katonda wabula ng'ayise mu Yohana 14:6 inasema kwamba Yesu akisema mimi ndio njia, ukweli na mzima, hakuna mtu mwenye ataenda kwa Baba isipokuwa amepitia ndani yangu. Wali wakagamba ati teri agende eri Katonda. Hii kuna neno ambayo inasema kwamba hapana mtu ambaye ataenda mbingu kwa Baba. Tegeza boyita munuwa, boyita mu Muhammad no mulala aliyereto bakimuwetere abo boli kukuba chamu Yesu yekaya atwala abantu. Inamaanisha kwamba ikipita katika njia nyingine kina Muhammad au na hata njia nyingine ya kibwetere, basi hakuna njia yote ambayo itakupeleka mbinguni. Hata uliliza Baibuli wegamba mbiko ya Mitume sura 4:12. Na tazama sikiza jinsi Biblia inasema katika Matendo wa Mitume sura 4:12. Wagamba wewati inasema hivi: sote wali mu mulala bulokozi, hakuna wokovu kwa mtu yeyote, kubanga tewali na linnya ddala, kwa sababu hakuna hata jina lingine wansi w'eggulu hapa chini ya dunia ulimwengu wa abantu ambaye ilipatia watu eritugwalidde okutulokola, ambaye inastahili kutuokoa sisi okujjako eri Yesu Kristo mwana wa Katonda. Isipokuwa tu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mukubire engalo ulango okyagadde ttawa. Pigia Yesu makofi kwa kama umeipenda. Kale kusinzira ku byafaayo sasa kulingana na yale aliyetokea ne ku Baibuli nga bweyimiridde na jinsi Biblia imesimama, fetumala okutegeera mangu nyote Muhammad si nabii wa Katonda. Hii inatutosha kuwaliza kuelewa vizuri sana kwamba Muhammad sio mtu kutoka kwa Mungu. Yesu ngamaze okujja, Yesu baada ya kuja kwake kyali tekyetagisayo muntu mulala yenna kujja kutabula bantu nga banyonyole bya Katonda. Yesu yekamala. Ilikuwa haitajiki mtu yeyote kuja kwenda kuzungumzia watu kuhusiana na Mungu. Yesu peke yake anatosha. Naambia Yesu amala. Nimesema Yesu anatosha. Muhammad ne bwe yandibadde w'amaanyi gatya era tetwani mukkiriza kubanga Yesu amala. Ingawaje Muhammad angekuwa wa nguvu ya namna gani hata atungekubali, ni kwa sababu Yesu anatosha. Na yenno kusaidi aluli bwe nabadde njogera ku Muhammad enyirire zimwogera ko zabagamba mu Baibuli, lakini katika siku ile ambayo nilikuwa nikizungumza katika mistari za Muhammad ambao anasema ndani ya Biblia nabanyonyodde engeri Muhammad gyatawandikibwangako mu Baibuli yaffe, niliweza kuarifu na kuambia jinsi Muhammad baada hajawahi kuandikwa ndani ya Biblia yetu. Ndio mtu yenagani Muhammad yalangibwa mu Baibuli oyo mulimba 120%. Una mtu yeyote ambaye anasema Muhammad aliandikwa ndani ya Biblia, yeye ni muongo 120%. Baibuli yaffe teyogera ku Muhammad nga nabbi, tetumwetaaga, chovola tetumwesibako. Abasilaamu
Abasilaamu ne batabeerawo, Qur'ani ne wetebeerawo, fe tulina ekitumala ye Baibuli etutwala mu ggulu. Basi sisi hatuna chochote ambacho tunahitaji kwa Muhammad, na hata Waislamu wakijifunga hata Qur'ani isipokuweko, basi hakuna chochote ambacho tunahitaji. Kati olwaleero nga njagala kwogera ku saidi eraga obubaka bwa Muhammad bulagira ddala nti Katonda teyamutuma. Sasa siku ya leo nataka kuweza kufundisha kwa upande ambao unaonyesha kwamba ujumbe wa Muhammad yote inaonyesha kwamba Mungu hakuweza kumtuma. Point number 1. Kwa ya kwanza, Muhammad alisema ati Katonda amutumie, kwamba Mungu amemtuma. Erinnya lye bamuita Allah. Jina lake anaitwa Allah. Ekyo fa abasoma ebyafaayo by'Obusiraamu, sisi ambao tumesoma kwa ile tokea ya Uislamu, tukirinako ebibuuzo bingi, tuna maswali mingi sana kuhusu hiyo. Kubanga kwa sababu Muhammad alizaliwa nga kitaawe yafadda, ikuwa kama baba yake alikufa kitambo. Choka kitaawe wa Muhammad bamuita Abdallah, na sasa baba ya Muhammad anaitwa Abdallah. Kagani Muhammad atugambye, na sasa Muhammad ametuambia Katonda amutumye bamuita Allah. Mungu ambaye amemtuma anaitwa Allah. Fa babanye byafaayo kino kye tumanyi, sisi ambao tunajua yaliyotokea tunajua hii. Muhammad teyalaba ku kitaawe, Muhammad hakuweza kuona babake. Ate kitaawe yafanga bamuita Abdallah, na hata babake alikufa iko kama anamuita Abdallah. Abdallah kitegeza omusinza wa Allah. Abdallah inamaanisha kwamba yule ambaye anaabudu Allah. Kitegeza tata wa Muhammad yafa, tebala bakana kona Muhammad, na yeye tata wa Muhammad amanyidwa ng'omusinza wa Allah w'amaanyi, era yaweebwa n'erinnya eritegeeza omusinza wa Allah. Muhammad baba yake alikufa kama bado hajawahi kumuona, na jina lake lilikuwa inaitwa Abdallah. Na basi sasa hapa hivi tuko kama tunajua kwamba Muhammad baba yake alikufa na jina lake alikuwa anaitwa Abdallah, mtu ambaye anamuogopa Allah. Era ebyafaayo by'Obusiraamu biyigirizanga taata wa Muhammad yali musamize, na hata katika masomo ya Waislamu inamaanisha kwamba baba ya Muhammad alikuwa ni mganga. Kati nowulira musamize chokeri nyabamita Abdallah omusinza wa Allah. Sikiza sasa, yeye ni mtu ambaye ni mganga, na lakini sasa anaitwa jina lake Abdallah, yule ambaye anaabudu Allah. Ereyo Kaaba jowulira, na tena ile Kaaba ambayo unasikia, eyo Kaaba ya Makka, hii Kaaba ya Makka yaliko ebifaananyi 306 nga lyessabo ekkulu eri abasamize mu Makka. Basi kulikuweko na sanamu 360 ikuwa kama ndio sehemu ama kituo cha waganga kule katika sehemu za Maka. Nga Abawarabu webasamirira mu Maka, manya mu Buwarabu wonna, yani katika Uarabu wote waganga walikuwa wanafanya uganga wao mahali pale. Era essabe eryo lyakulirwanga omusajja bamuyitanga Abu Sufyani, eyakuliranga kusamira mu kika ky'Abakuraishi. Abakuraishi kye kika Muhammad mwe yazaliwa. Na sasa katika ile mahali kulikuweko na jamaa ambao umesikia kwa majina, alikuwa ni Mkuraishi, na yeye alikuwa ndiye mkuu wa waganga wote ambao alikuwa akaongoza. Kati kubifaananyi bino 306 byaberanga ku ssabo ly'e Makka nga ne Muhammad tanazaalibwa. Sasa hii masanamu ambayo ilikuwa kule katika Kaaba ya Makka kabla ya Muhammad kuzaliwa, kwalingako ekifaananyi ekimu kye bayita alillahi. Kuna sanamu mmoja ambayo ilikuwa inaitwa Alillahi. Era ekifaananyi ekyo nga kikiikiriddwa jinja, ejinja eryo nga liddugavu baliyita Hajar al-Aswad, ekitegeeza ejinja eriddugavu. Na sasa ile sanamu ilikuwa inawakilisha jiwe lingine ambayo ilikuwa ni nyeusi sana, inaitwa Hajar al-Aswad, ikimaanisha kwamba jiwe lililo nyeusi. Kali Muhammad bw'amala okutegeera ebyafaayo ebyo, sasa Muhammad baada ya kujua yale yaliyotokea, n'akizuula nti taata we yasinzanga omu ku bakatonda bano ab'e Makka Gwebayita Alillahi, yena alikyusa n'agamba Allahu Akbar, ng'ayagala kola atya kusinza Katonda lubaale wa kitaawe. Sasa yeye baada ya kukomaa akataka kuweza kuabudu sanamu mmoja ambaye jina lake lilikuwa inaitwa Alillahi, akaibadilisha kwa majina akaitwa Allahu Akbar, iko kama anataka kuweza kuabudu hiyo sanamu. Ere kyabaawo kye kino yaliyotokea ndiyo yaya. Muhammad yagenda ku Kaaba. Muhammad alienda katika Kaaba na atemaka ebifaananyi 359, akaweza kukata sanamu 359, alekako ekifaananyi kimu, akawacha sanamu mmoja ekikiikirira lubaale wa kitaawe Gwebayita Alillahi oba Allah, ambayo inawakilisha upepo ya baba yake ambayo inaitwa Alillahi ama Allah. Nasitula ejjinja eryo n'aliwanika, akainua hilo jiwe akaliinua, agamba abantu bonna abaliranyeyo, akasema watu wote ambao wamezingira nti Allahu Akbar, Allah ye yakula n'agulumira, kwamba Allahu Akbar, Allah ndiye
aliyekomaa na akawa mnono. Na yefe abamanyeji byafaayo tugamba Allah simu pia oyo ye yali lubaale wa kitaawe gwe yasinzanga kati Muhammad azukiza lubaale wa tata. Sasa hivi tunasema kwamba hala sio mpya bali tu ni yule lubaale wa baba yake ambaye anaitwa Allah ndiye sasa anaabudiwa. Kati Muhammad wajana kati Allah yantumie abamu balooza Allah Katonda fa abakristaayo tukimanyi Allah si Katonda lubaale yasamiri lwange Makka mu Buwarabu kakati Muhammad bwe yajja n'amuzukiza ye lubaale wa kitaawe n'olw'ensonga eyo Allah si Katonda affe ffe tusamira lubaale tulina Katonda yatonda kino nesi. Sasa Muhammad akisema kwamba Allah amemtuma, sisi wa Kristo tunajua kwamba sio Allah ndiye amemtuma bali tu ni ile lubaale, na sisi wa Kristo tunajua kwamba sisi sio atapata huyo Mungu kwa sababu tunajua yule Mungu ambaye tunamfara. Obudde bwe bunampitako naye nina ensonga 15 ezaawula Allah ku Katonda wa Baibuli. Wakati ndio itaenda, lakini ina sababu 150 ambayo inatenganisha Mungu kwa kutoka katika huyo Allah. Njagala obeere mwangungu tusobole okujjako ensonga zetu tunasobola oba tujjako 7 oba 6 tunagenda nesu. Nataka tuwe haraka ili tuweze tukachukua sehemu zingine kama tutatoa 70 ama 50 basi yetu tutaendelea nayo. Owuliriza enjiri ejjudde amaanyi ag'omwoyo omutukufu okuva mu Gospel Life Church International ng'ekulemberwa omutume Umar Mulinde. Ensonga number 1. Sababu ya kwanza, Allah Muhammad bwe yayogera nti Katonda. Huyu Allah ambaye Muhammad alisema kwamba ndiye Mungu, si ye Katonda yatonde ggulu n'ensi. si Mungu ambaye aliyeumba mbingu na nchi. Lwaki? Kwa nini? Bwe yali ayogera ku Yesu yagamba bw'ati. Alipokuwa akizungumzia kwa Yesu alisema hivi. Essura eyokusatu mu Qur'an, sura ya 3 katika Qur'an, olunya olwa 59 mstari wa 59 lugamba bwe luti, inasema hivi, inna mathala Isa inda Allah ka mathala Adama. Njagadde okozesa olunyiriri luno, nataka kwenda kutumia mstari hii kubanga lulimu abantu babiri ab'ebyafaayo okusinziira ku bwa Katonda nga bwe buyimiridde. kwa sababu kuna watu wawili kwa yaliyotokea kulingana na jinsi vitu vya kiungu zimesimama. Osooka ye Adamu, Wa kwanza ni Adam, owokubiri ye Yesu. mwingine ndiye Yesu. Wuliriza olunyiriri bwe lugamba, Sikiza jinsi mstari inasema, inna mathala Isa inda Allah ka mathala Adama halakahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun. Nti enfaanana ya Yesu, kwamba kufanana kwa Yesu awali Katonda penye kwa Mungu kulinganga okwa Adamu. ni kama ya Adam. Wulira olunyiriri bwe lugamba, Sikiza mstari jinsi inasema, enfaanana ya Yesu kufanana kwa Yesu awali Katonda mbele ya Mungu kulinganga okwa Adamu. iko kama ya Adam. Katonda yamutonda mu ttaka, Mungu alimuumba kwa udongo, n'amugamba nti ba, akamwambia kuwa, era n'abeera. na tena akakuweko. Tubuze ekibuuzo, Tunauliza swali, olunyiriri olwo lutuufu? huyo mstari ni wa ukweli? Ddala Yesu bamutonda mu ttaka ne bamugamba beera n'aba? Je, kwa ukweli Yesu aliumba kwa udongo akasema kuwa na ikawa? Mariya yali alazeewa? Mariamu alikuwa ameenda wapi? Ddala ono ayogera amanye ebyafaayo bye bya Katonda? Na je, yule ambaye anaongea anajua yaliyotokea, kisa ambayo iliyotokea vya Mungu? Wuliriza, Sikiza, eno ye message Muhammad gye yajja nayo. hii ni ujumbe ambao Muhammad alikuja nayo. N'agamba nti Katonda yamutumye. Akasema Mungu ndiye amemtuma. Omuntu bw'oba oyagala omutegeera, Mtu mpaka mtaka kumwelewa, omutegeera ku mpisa ye, unaweza kujua yeye kwa tabia yake ne ku njogera ye, na hata kwa jinsi anavyozungumza. tukebere Sasa wacha tuchunguze, tulabe oba Muhammad bye yaleeta tuone yale ambayo Muhammad alileta. bikakasiza ddala nti byava eri Katonda. Inahakikishwa kabisa kwamba imetoka kwa Mungu. Namba 1 akoze ensobi. Ya kwanza, tayari ametenda makosa. Addidde Yesu yazaalibwa Mariya, Ameweza kuchukua Yesu aliyezaliwa na Mariamu, n'agamba nti yatondebwa mu ttaka. akasema kwamba aliumbwa kwa udongo. Namba 2, Ya pili, essula ya 25 sura ya 55 mu Qur'an, ya katika Qur'an, olunya olwa 5 mstari mdogo wa 54 lugamba, inasema huwa alladhi halaka linsani min ma'i. Katonda bwe yali atonda, kwamba jinsi Mungu alipokuwa akiumba, yatonda omuntu ng'amugya mu mazzi. aliumba mtu iko kama mtu anamtoa kwa maji. Tebagamba agazaala. Akasema kwamba ile ambayo inazaa. Waliwo lwe nalusoma, Kuna mahali penye nilisoma, nembuuza Sekomu, nikauliza Sheikh moja, muntu kyono Katonda gwe yatonda mu mazzi, ni mtu wa aina gani huyo ambaye Mungu alimuumba kwa maji? nange atokimanyi? Akasema ujui N'amazzi agazaala bagayita mazzi. kwamba hata maji anayezaa pia anaitwa maji. Ne mugamba kye bayogeddeko wano si mazzi gazaala. Nikamwambia kwamba yale ambayo amezungumzia hapa sio maji ambayo yanazaa. Nemuleetera Qur'ani eyavunulwa omusajja bamuyita Abdallah Yusuf Ali Musiraamu. Qur'ani esabwa, Nikaleta Qur'ani ambayo itafsiriwa
na yule mtu ambaye anaitwa Abdallah Yusuf aliyetafsiri hiyo. Nga Qur'ani ine mu Luzungu. Ilikuwa kama hii Qur'ani iko kwa Kimombo. Ngegamba bweti. Ilikuwa inasema hivi. It is he ni yeye who has created man from water. Ambao ameumba mwanadamu kutoka kwa maji. Ne mubuzaje amazi akazala bagaita water. Nikasema kwamba maji ambayo yanayozaa wanaita maji. Nagenda okulaba gamaga magane muga bino tebiswaza mu Luzungu. There is a difference between sperms and water. Basi nikamuona iko kama nazubazuba, nikasema kwa Kimombo kuna jinsi ambayo inaitwa sperm na kuna maji pia. Abasomi abaliwo ne bajja ko galubindi ne bajenge mitone bagaya wasomi ambao walikuwa pale wakatoa galubindi wakasema, wakatingisha kichwa wakasema ndio. Ne mubuza kibuzo. Nikamuuliza swali. Fe Katonda gwe tulina. Sisi Mungu ambao tunao. Yatonda omuntu. Aliumba mtu. Era omuntu gwe yatonda bamuyita Adamu. Na mtu ambaye aliyeumba anaita Adamu. Yamutonda mu ttaka. Aliumba kutoka kwa udongo. Akafuamu omukka. Akapuliza pumzi ndani yake. Kati twagala mutulage. Sasa nataka utuonyeshe. Muntu chono. Ni mtu gani huyu? Allah wa mwe yatonda mazi water agokutap. Ambao alawenyo aliumba kutoka katika maji ya mfereji. Alimba. Anadanganya. Kama ati alimba. Anadanganya. Omuntu yatonde wa mutaka so si mazi ga kuruzi. Mtu aliumba kutoka kwa udongo sio katika ile maji ya mto. Bino bya bigambo Muhammad byayogera naga ndivuderi Allah. Hii ndio maneno ambayo Muhammad alizungumza akisema inatoka kwa Allah. Ulire chiddako. Sikiza anayepatia. Sura ya 21. Sura 21. Olinyo lwa 37. Mstari mdogo 37. Lugamba bweruti. Inasema hivi. Uliriza. Sikiza. Katuliro banga Katonda yalwogera. Wacha tusikie kama mtu kama yeye anazungumza. Olinyo lugamba. Mstari nasema. Halakani mngandi olinyo lwa sura ya 21. Nimesema sura ya 21. Olinyo lwa 37. Mstari mdogo wa 37. Lugamba bweruti. Inasema hivi. Halakani insanu min ajali. Sikiza. Nti Katonda yatonda. Kwamba Mungu aliumba. Halakali insanu min ajali yatonda omuntu. Kwamba aliumba mtu. Na yeye papa nyo. Lakini alikuwa na haraka. Njagala umbulire. Nataka uwezo kaniambie. Abasilamu bagamba ati malaika yaja ne yogera ne Muhammad. Waislamu wanasema kwamba malaika alikuja na kanena na Muhammad. Escort wa president aizo kuja na ajerega president. Escort wa rais anaweza akaja pia akaanza kuzungumza maovu kwa rais. Wajana mulaba kubabu kubisaluti na musama ekitiibwa. Yeye akija akamwona anapiga tu saluti na akamheshimu. Kwa hizo konga ati malaika vile Katonda ne gamba ati halakal insanu min ajali Katonda yatonda na hii ya papa. Wewe unaweza ukasema kwamba Mungu aliumba mwanadamu lakini alikuwa na haraka. Bino Katonda si abyogera. Hii sio Mungu ndiye ananena hiyo. Tovola bande yagadde tukerere omusajja no Muhammad. Ndipo mimi nilikuwa nataka tuchunguze huyu mwanaume Muhammad. Tukerere ne Katonda we yamutuma. Na tuende tukachunguze na hata Mungu aliyemtuma. Ankola genja ulero katuwa Katonda Muhammad kwa yogera kone Katonda wa Baibuli. Nataka tuone tukaone tofauti ambayo kwa Mungu ambayo Muhammad anazungumzia na Mungu wa Biblia. Enjawulo yino. Utafauti je huu? Timotheo ekisoka. Timotheo wa kwanza. Sura 2. Sura ya 2. Olinyo lwokusatu. Mstari mdogo wa 3. Wagamba. Inasema. Bwatyo Katonda bwe yayagala ama yawagamba ati Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Kwamba Mungu anataka watu wote kuokoka. Kenjagala okagamba ayagala. Kenya mimi nataka kusema kitu ambacho nataka. Katonda ayagala abantu bonna okulokoka. Kwamba Mungu anataka watu wote kuokoka. Lulirwe esoso okusoma lwa Yohana naye nalugamba ati bwatyo Katonda bwe yayagala ensi. Hii ya kwanza haiko ndani ya Yohana ambayo inasema kwamba hivyo ndio jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Kitegeeza Katonda wa Baibuli owa Kristaayo ayagala. Inamaanisha Mungu wa Biblia, Mungu wa Kristo anapenda. Watu banale bakuchawa asigala cha kwagala. Ingawaje watu wote wamekuchukia, yeye anabaki anakupenda. Chovola ba Umar usinna foro ensonga abatabuliki bateka sente zaabwe ku nsingo yange bantemeka ensingo ne bampalana Katonda wagenga achanjagala. Sasa unaona mimi Umar, Waislamu waliweka pesa zao kwa shingo yangu, lakini sababu Mungu wangu bado ananipenda. Sente zaabwe ne zifa abali bagala kunzita ne bafa simanyi kyabata nze ndiwa na matama geyongera kunyirira kubaga Katonda ayagala. Mimi niko hapa ili pesa zao zikaungua na hata vitu vyao wao ndio pia akakufa, na hata sasa uso wangu inameremeta Mungu kwa sababu Mungu wangu bado ananipenda. Katonda wa Kristaayo alina okwagala. Mungu wa Kristo ana upendo. Abagoberezi babayita baana be, wafasi wake anaita wanawake. naye Allah ow'Abasiraamu, lakini Allah wa Waislamu si Katonda, siye Mungu. Njagala mutegere ekigambo kino. Nataka uelewe hili. Katonda yatutonda, Mungu aliyetuumba ye yatonda n'Abasiraamu, ndiye aliyeumba hata Waislamu. naye Abasiraamu kye basinza, lakini sasa chenye Waislamu wanaabudu, basinza oli Katonda yatutonda, hawaabudu ule Mungu aliyetuumba, basinza
basinza buno bukatonda obutono, wanaabudu hizi miungu midogo. nga bw'owulira lubaale, Kama jinsi unasikia rubare nyabingi, na hii visamba na hii vingine ebintu ebityo, na vitu vinginevyo, ensonga ngenda zikuwa. sababu nenda kukupatia. Katonda wa Baibuli ayagala. Mungu Biblia anapenda. Qur'ani mulimu ekigambo kigamba bweki. Katika Qur'ani kuna neno ambalo inasema hivi. Mu sura y'ekikumi Katika sura ya 112 wagamba bwe wati. inasema hivi. Allahu samadu, Allah taina gwetaaga. Kwamba Allahu samadu, ana mtu yoyote ambaye anahitaji. Kati bana bavubuka ab'empale nyimpi abateekawo omuzindalo ne batugamba mujeri Allah mutwagaza ki? Sasa hao wanaume wa suruali fupi ambao anasema mkuje kwa Allah, yeye anatuhitajia nini? Allah taina gwetaaga. Mtu yoyote ambaye anahitaji Munoonyako kinga twetaaga. sasa tutamtafutia nini kwa kama hatuhitaji? Sobola bwe nali muzikiti ne manya ati Allah tanneetaaga ne nziruka nengene eri Katonda Ndipo ayagala. unaona nilipokuwa katika msikiti nikakimbia kule, ni kwa sababu yule anihitaji, nikaenda kwa kanisa mwenye Mungu anahitaji mimi. Kankulage ensonga. Wacha nikuonyeshe tofauti. Katonda wa Baibuli Mungu wa Biblia asonyiwa, anasamehe ate ayina ekisa. na tena ana rehema. Mu kitabo kya Isaya Katika kitabu cha Isaya essula emu sura ya kwanza olunya olw'ekumi mstari mdogo wa 18, wulira bw'ayogera. sikiza jinsi anasema. Ayogera ng'omuzadde, Anazungumza kama mzazi, ayogera n'okusinga abazadde, anazungumza hata kushinda wazazi, kubanga bamama b'abaana abamu babazaala n'abasula kasasiro. Katonda agamba bw'ati, kwa sababu mama wengine anachukua mtoto na akamtuka takatakani, lakini Mungu anasema hivi, mujje tuteese fembi, mukuje tusemere watu wawili. bw'ayogera Mukama Katonda. Ndiye anena Bwana, Ebibi byammwe ne bwe bibanga bituwakadde ng'omusaayi, ingawaje damu za mizenyi iko kama damu, temutya mujje, msiogope, mkuje. ngenda kubatukuza bibeere ng'olugoye olweru oba Nenda ng'omusa. kuwatakataza ikuwe kama nyeupe kama theluji. Katonda wa Baibuli asonyiwa, Mungu wa Biblia anasamehe Katonda wa Baibuli alina na ekisa. Mungu wa Biblia ana rehema. Anegamba Qur'ani inasema mu sura ya 42 katika sura 42 aya ya 5 mstari mdogo wa 51, essula ya 42 sura ni 42 aya ya 5 aya ni 51, nti Allah yesu bw'atyo bw'ali, kwamba Allah si ndivyo alivyo. era Qur'ani egamba Na Qur'ani inasema Allah tayinza kwogera na muntu yenna, kwamba Allah aweze akazungumza na mtu yoyote. kwegamba yali awo omuntu mukakkanyavu mukalubo tayina gwayogera naye. Yeye yuko tu pale hivi alikauka, ni mtu, hakuna mtu mwenye anazungumza na yeye. Buliriza, Sikiza. era ey'omwenda Na tena kwa sura ya 9 bagiyita Tawuba 8, inaitwa Tauba aya ya 80. abagoberezi bwe bagamba Muhammadi nti tulabe obukakafu nga Katonda w'otukkirisiza atusonyiye. Basi tuoneshe wazi kwa kama Mungu fanya tuamini yeye ametusamehe. Balina ebibi ne bavuga tusonyiyibwa tutya. Walikuwa na dhambi wakasema tutasamehewa namna gani? Essula ey'omwenda aya ya 8 egamba bweti, Sura ya 9 aya ya 80 inasema hivi. Muhammadi n'agenda nga abasabira basonyiyibwe, Muhammad akaenda iko kama naombea samehewe. ne bavuga tukakase nti tusonyiyiddwa. Wakasema tuhakikishie kwamba tumesamehewa. Olw'okuba teyalina bukakafu n'agamba bwati Kwa sababu hakukuwa na hakika akasema hivi. nti malayika eŋŋambye Malaika amesema, istagfiru lahum, ne bw'ono basabira okusonyiyibwa. akasema kwamba ingawaje utaombea kusamehewa. Muhammadi yali asaba ne bamugamba istagfiru lahum, ne bw'ono basabira okusonyiyibwa. Kwa Muhammad alikuwa akiomba, basi akamwambia kwamba ingawaje utaombea. Astagfiru lahum 70 marata, ne bw'okyusa esswala mu kifo ky'ettaano n'osala 7. Akasema kwamba ingawaje utabadilisha katika sala 5 usali sala 70, falan yaghfiru lahum, Allah kubasonyiwa. kwamba Allah aendi kuwasamehe. Kwegamba Allah yaguma omutima, Allah yeye roho yake ni ngumu. omwegayirira n'okaba omusaayi tasonyiwa. Hata wewe ukilia ulie hata na damu aweze akakusamehe. Allah alina omutima mukalubo, Allah ana roho ngumu. naye Bayibuli egamba Lakini Biblia inasema buli muntu yenna kila mtu yote oba yakoze eki amefanya nini, kasita yatula ebibi bye, ila akikiri tu dhambi era zake Katonda wa Bayibuli kwa Mungu wa Biblia ng'amusonyiwa ng'amutukuza ng'amunyirisa. anamtakasa. Kyobola bawuliriza, Ndiposa unaziona sikia Muhammadi gwe muwulira, Muhammad ambaye unasikia, nabbi w'Abasiraamu nabii wa Waislamu, bwe yali afa alipokuwa kifa yagamba abantu be aliambia watu wake buli lunaku kila siku buli swala kila sala bamusabirenga bwe bati. wamwombee hivi. Kankulage nti Allah tasonyiwa. Wacha niwaambie kwamba Allah asamehe. Basomera wange egamba bwe Wanasoma dua iko kama inasema hivi. Muhammadi yabakolera akakodyo. Muhammad aliwafanyia, Oba tosomye dduwa eno yagamba nti byosaba byonna Katonda tali biwulira, Ikwa- osobola kusoma dduwa eno. ilikuwa kama utasoma hiyo dua, yale ambayo unaomba yote haisikii, kwanza unasoma hiyo dua. Wulira dduwa bwegamba, Sikiza jinsi dua inasema. Allahumma salli ala Muhammadi
ayi Mukama saasira Muhammadi, kwamba mweza ukamsamehe Muhammad. Yatugambye yalabye Katonda, amesema ameona Mungu. lwaki teyamusabye namusonyiwa? Kwa nini hakumuomba pale wakamsamehe? Kati nze omugoberezi we, sasa mimi mfasi wake, atangambye musabire, na tena ameniambia nimsumuombe. Muhammadi kachanga afe emyaka 10,000. Muhammad tangu akufe miaka 1400, naye abagoberezi be n'olwaliro bakyasaba asonyiyibwe, lakini wanafunzi wake hadi wa leo bado anamuomba asamehewe. Allahumma salli ala Muhammadi, ayi Mukama saasira Muhammadi, kwamba Muhammad uweze ukamrehemu Muhammad wa ala ali Muhammadi, nabo mu nyumba ya Muhammadi, na hata watu wa nyumba ya Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, ngabo wasasira Ibrahimu, kama jinsi ulivyosamehe Ibrahimu. kitegeza Ibrahimu yasasirwa, ile maanisha Ibrahimu alisamehewa, tena sasirwa. basi alikuwa Muhammad hajasamehewa. Simanyo ulile bigambe, ndio nasikiza maneno hii. kati Allah tasasira ne nabbi we yamukolera omulimu ogw'amaanyi Sasa ogw'okusiramula abantu abatwale mu Geyena, teyamusonyiwa. sasa Allah hakuweza kumsamehe Muhammad kwa kazi kubwa ambayo alifanya, kuweza kutahiri watu kuwapelekea ndani ya jahannam, hakusamehe. Oyo omuntu alina fitina etesonyiwa na bamugoberera si Katonda oyo. Huyo mtu ambaye ana fitina, ambaye hata asamehe wale wanayemfuata sio Mungu. naye Baibuli egamba mu Barumi essula 8, Lakini Biblia inasema katika Warumi sura ya 8 olugero olusooka mstari mdogo wa kwanza, nti kale tebaliiko musango abo bonna bali mu Yesu Kristo. hawana hukumu wale wote ambao wako ndani ya Yesu. Kitegeeza bw'oyingira mu Yesu, Inamaanisha wewe ukiingia ndani ya Yesu, omusango nga guvaawo. basi hukumu inatoka. Katwongere ebintu. Wacha tuongeze vitu. Katonda wa Baibuli Mungu wa Biblia bw'abatuddeawo, amekaa pale, ebirowoozo byalowooza eri abagoberezi be birungi byokka, mawazo ambayo na wazee wa wafuasi wake ni mema tu. era Baibuli egamba Na tena Biblia inasema mu Yeremiya essula 29 katika Yeremia sura 29 olunya olw'ekumi mstari mdogo wa 11, Katonda affe agamba nti mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli, mbakole bulungi, mubeere nga munyirira, mugende mu ggulu, mbaagaliza birungi byokka. Mungu akasema kwamba najua mawazo ambayo nawazia nyinyi, muweze mkaenda mbinguni, muweze mkawa kama mnameremeta, na watekea mema tu. Katonda wa Baibuli bw'aba atulowoozaako bulungi, Mungu wa Biblia ikawa anatuwazia mema. Allah wa Muhammadi alowooza bubi. Ala Muhammad yeye anatuwazia vibaya. Mu Busiraamu bagamba Katika Uislamu wanasema takullah, mutye Katonda. takullah, kwamba muogope Mungu. Kwa yoli batya mutya is a great dictator. Allah is a great dictator, asinga na Idi Amin omutima. Basi yeye ni mtu ambaye roho chafu sana. Huyo Allah anashinda hata Idi Amin roho mbaya. Kigambe kisinzo obungi mu muziki nga basala bagamba taqul rabbakum alladhi halakakum, takullah, mutye Katonda kugamba fugisa mukutya. Yani katika Waislamu wanasema kwamba takun rabbatika lakini halakakum, kwamba muogope huyo Mungu ambaye aliyekuu. Katonda wa Baibuli akozesa kwagala okuleka abantu Allah kutya. Yani Mungu wa Biblia yeye anafanya ili aweze akatumia watu, lakini Allah anaogopa. Ya Katonda wengeri eyo. Mungu aliniponya, Mungu wa aina hiyo. Ateka nkubulire. Sasa hata wote niwaambie. Katonda wa Baibuli, Mungu wa Biblia, ulirize ebigambo bino. sikiza maneno haya. Mu Yohana sura 17. Katika Yohana sura ya 17, olunya olwokusatu mstari mdogo wa 3, agaba obulamu obutagwawo. yeye anagawa uzima wa milele. Baibuli egamba Biblia inasema obulamu obutagwawo, uzima wa milele bekuta Katonda wa mazima, kujua Mungu wa ukweli, n'oyo gwe yatuma Yesu na Kristo. yule ambaye aliyetuma Yesu Kristo. Era abakristaayo tulina obukakafu Na tena Wakristo tuna hakikisho nti tugenda mu ggulu kwamba tunaenda mbinguni mu linnya lya Yesu. katika jina la Yesu. Teri Musiraamu Hakuna Muislamu okujjako nga yagadde kulimba. isipokuwa kama ametaka Teri kudanganya. Musiraamu Hakuna Muislamu alina bukakafu ambaye nti anawahakika bw'anaafa kwamba akifa ajja agenda mu ggulu. ataenda mbinguni. Wulira mu ggulu lya Allah bwe lifaanana. Sikiza mbingu ya Allah jinsi inafanana. Allah agamba Allah anasema essula ya 2 sura ni ya 32 aya ya 13 aya ni ya 13, egamba bweti inasema hivi: walau shi'una la ataina kullu nafsi huda walakin hakka qawluna amla'anna minka wa mimman taba'ana minkum ajma'in. Nti Allah kwamba huyo Allah y'abantu beagenda okutwala mu ggulu yabalondamu. watu ambaye yeye anaenda kuwachukua mbinguni tayari aliokota miongoni mwa Mwe watu. mwali temunazaalibwa, Ilikuwa kabla ya nyinyi kuzaa, yeye yalonda dde namba yetemanyiddwa n'agati eyo gy'ajja okutwala. tayari alikuwa amechagua namba yake ambayo inajulikana kwamba atachukua. Mukati abo ab'ebireva bamu n'abamakanzu boolaba Sasa au wandevu na au makanzu ambao unaona bajja kumusinza, watamwabudu, naye la amula'ana jahannama minka wa mimman taba'aka minhum ajma'ina, ajja bayoola abayiwe mu muliro nga tebakitegedde nti akubookya. basi anasoa awatumwe. Ilikuwa kama hawajajua kwamba anaenda kuwachoma. Bannange ne bwe ba bizinesi nga nkola naye simanyi nti nafuna ssente, eyo sigikola. Mwenzangu, hata ilikuwa kama ni biashara na sijui kama nitapata pesa, hiyo biashara siwezi nikafanya. Singa nkitegeera nti okozesa naye oyagala kumpita eri oleme kumpa musaala, enkya sijja ku mulimu. Nikiwa kama unajua kwamba unataka kunitumia nikufanyie kazi na unataka kunipeperusha hivi niweze nisipopata msaada, hiyo mimi sitafanya. Allah oba alina enamba gye yasalawo, omanye otya oba ogenda mu muliro. Ikiwa kama Allah kuna nambari ambayo yeye alichagua
kuchagua unajua namna gani kama wewe utaenda motoni. Aonze wewe Katonda wa Baibuli. Hapo ndipo mimi nataka Mungu wa Biblia. Biblia inasema buli akiriza Yesu, kila ambaye anamwamini Yesu. Akagamba mu Luzungu kali every, mu Luganda buli, mu Luswahili kila muntu buli akiriza, kila atakaye amini tagenda kuswala hata aibika, lakini akifa na obulamu bw'emirembe na uzima wale. Uliriza, sikiza, Katonda wa Baibuli, Mungu wa Biblia arwanirira abagoberezi be. Yeye anapigania wafasi wake. Chovola bateri ajja kumala mumanyi Bukristo. Ndipo hakuna mtu mwenye atamaliza nguvu Mkristo. Abasilamu leo banagule jambia leo banafuna byokulwa Israeli banako chaffe tuli bamanyi. Ndio waje Waislamu wataleta mapapa waleleza aina gani sisi ni wa nguvu. Tuli bamanyi olwokuba tulina amajambi amangi tuli bamanyi kubanga tulina Katonda wa amani. Sisi ni tuko wa nguvu kwa sababu tunapanga mingi, lakini sisi ni wa nguvu kwa sababu tuna nguvu wa Mungu wa nguvu. Na yeye Katonda wa Baibuli bwabalwanirira abagoberezi be. Lakini Mungu wa Biblia iko kama anapigania wafasi wake. Allah wa Muhammad yata abagoberezi be bamulwanirira. Tena wafasi wake yeye hao ndio anampigania. Tunulira Katonda oyo. Sikizi uone utuye Mungu. Allah abantu bamutula ku mutwe, watu akimkaa kichwani omutwe atandika okuzitowererwa, hata kichwa awe anasikia mzito. Mwaba mugoberera, nyinyi ambao mnamfuata, mwe mwino kufunya empale, nyinyi ndio mnayekunja suruali, ne mukwata amajinja, mukashika mawe, ne mukwata jambia, mukashika mapanga, mugende mutase Allah, mwende mkaokoe Allah. Era babagamba, na tena asema wallahi mulwane, wallahi mpigane, mutase dini ya Allah, mwokoe dini ya Allah, mpigane, mutase dini ya Allah, mwokoe dini ya Allah. Katonda choyo, wewe Mungu wa aina gani walwanirira ambao unapigania? Abaloko tulina Katonda, wokovu sisi na Mungu. Agamba muyimirire mulabo bulokozi bwange, tuone wokovu wangu. Chovola bawuliriza, nipoza sikiza, na kitegeranji Allah tasobola kulwana ataloze ne muleka bamukube munafu afireyo. Nende ali Katonda yerwanirira. Mimi niliamua kwamba niwetoka kwa huyo Mungu ambaye hawezi akajiokoa mpige na akufe. Mimi nikaenda kwa Mungu ambaye anaweza kujipigania. Asobola kulwana lutalo onimbo tali asobola kwata eggulu eri litaliko mpaji. Sasa kama utasema kwa uwezi akapiga, yeye anaweza akashika mbio haina hata nguzo. Amekaba gani tegedo yo si Katonda yatasobola. Ngapi ambaye anasema nimejua huyo sio Mungu kabisa. Ensi ya Isirayiri yabyewunyo nnyo. Katonda yagiwa Ibrayimu n'agyetuumira n'erinnya eryo. Bannabbi bonna mwe baava, Bayibuli newandiikibwa omwo. Yesu Kristo mwe yazaalibwa, mwe yafiira, mwe yazuukirira, ate mwe yatandikira obukristaayo. Eky'omukisa omulungi omutume Umar Mulinde bwe yagenzeeyo yazze n'akapya eri omulembe gwaffe, anti yalikodinze olutambi lulamba olwa vidiyo olujjudde ebifaananyi okuva mu Yerusaalemu n'ebitundu byonna eby'omu Isirayiri nga bikakasa obutuufu obw'enzikiriza yaffe. Eyeetaaza olutambi luno lufune ku kkanisa ya Gospel Life Church International e Namasuba okuliraana ne siteegi ya biroole eby'omusenyu, oba osobola okukuba essimu 0772 45 89 15. Ensi ya Isirayiri yakyamagero, naawe gyerabireko. Baibuli yagamba, ndipo leo Biblia inasema bina maso wana masikio tebiraba, lakini haioni, bina mikono tebikwata, haishiki. Allah abasiramu batakwata jambia talina lutalo lwawangula. Allah iko kama Waislamu hawajashika panga, anapita mbaya anatinda. Naye Katonda wa Baibuli ne bwe tubeera twebase ekiro akuba abalabe bonna n'abamalawo ku kyalo. Sura ya 47 mstari wa 4 bagiita surati Muhammad, inaita sura ya Muhammadi. Uliriza ekirala, sikiza ingine, kino kikulu. Hii ni kikubwa. Mu sura ya 33, katika sura ya 33 aya ya 5 aya ya 56, omanyi Katonda wa Baibuli, unajua Mungu wa Biblia yagamba ngenda kusiriwaza amagezi g'abagezigezi. Alisema kwamba nenda kupumbaza akili ya wale wenye wana akili. Abawarabu bwe bajjula fitina bayagala baleete eddiini y'Obusiraamu kubanga buli nabbi yagolokokanga mu Isirayiri basobole okutuulira eggwanga ly'Abayisirayiri. Naye Katonda n'abakubbirayo n'abasinga amagezi, kati ekitabo kyabwe kibaswaza ne tutegeera nti Muhammad si nabbi wa Katonda. Sasa Waarabu waliofanya akili ama fitina kuweza kuangamiza, kunyanyasa wana wa Israeli, kwa sababu kila nabii yote aliyeinuka aliinuka katika Waisraeli, lakini Mungu kwa sababu ana akili akaweza kuwapigia pale na akawaangamiza. Uliriza ensonga eno, sikiza sababu hii, uliriza, sikiza vizuri. Sura ni ya 33 aya ya 5 aya ni 56, egamba bweti, inasema hivi: luno lunyiriri abawalimu bonna balwagala mu muzikiti. Hii mstari wa elimu wote wanapenda sana ndani ya msikiti. Baluyimba nawe wetana olubuto, wanaimba na hata wakapapasa tumbo. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Bano bamuwadabe bali ne badamu Allahumma salli wa sallim, naludam
Inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahumma salli wa sallim alayhi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم na yoma hicho rutegeza lakini inamaanisha nini unajua Baibuli hicho rutegeza wacha niwaambie kile inamaanisha baruimba mizikiti bonanga benyo wanaimba kwa mizikiti iko kama wote wanajikodoa kabisa hivi sikiza jinsi mstari nasema inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ntimazima Allah ne ba malaika be nabo bafukamira ne basabanga basala nga basalira nabii wawe kwamba Allah na malaika wote wanawapiga magoti wakisali wakiombea nabii Muhammad wakati tuine kibuzo sasa kuna swali Allah bwabangaye Katonda iko kama Allah ni Mungu kati afukamide kumsala asala sasa ameinama kwa msala anasala asabani anaomba nani sasa Gwe waliyo kitegedde wewe ushaelewa ndiye kigamba Abasilaamu kye bayogera buli kumacha kikakasa nti Allah siye Katonda yatonde gulu nensi kwamba kila neno ambao Waislamu wanazungumza asubuhi inahakikisha kwamba siye Mungu aliyeumba mbingu na nchi huyo batugambye naye ali kumsala asala ndio huyo hapa hivi pia iko kwa msala anasali asabani anaomba nani waberanga ye Almighty asabani iko kama ndiye Mungu mkuu basi ni nani huyo ambaye anamuomba uliliza sikiza buli kumacha Waislamu bagamba kila asubuhi Waislamu husema Allahu akbar Allah akbar ani aliaba ulidenga bogera bikamera yani ambao washasikia kama nasema hiyo maneno umaingia kitegeza unajua inamaanisha nini Allahu akbar Allahu akbar kitegeza Allah is great inamaanisha Allah ni mkuu Allah is great Allah ni mkuu katibuliriza sasa sikiza yasoma kwa luzungu rutone nyo ule ambao ulisema kizungu kidogo umanyi tenses unajua sasa zile harufu where there is great kila ambaye kuna kubwa there must be greater lakini lazima kuwepo na kubwa sana greatest na yule ambaye ni kubwa sana katibuliriza sasa sikiza katugaambie wametuambia Allah is great Allah ni mkubwa we have a question tuna swali if Allah is great iko kama Allah ni mkubwa and you are calling him God na unamuita kwamba ni Mungu who is the greater ni nani ambaye ni mkubwa and the greatest na yule ambaye ni mkubwa zaidi kitegeza Allah is a small God inamaanisha Allah ni Mungu mdogo kifana yechenje kiri Maka ndio sanamu ya jiwe ambayo iko Maka kyogala babali Muislamu abasala nipata unaona kila Muislamu akisali onanga basala wote iko kama wanasali ngabagamba Allahu Akbar wakisema Allahu Akbar baba batunulide jinja liye Maka wanakuwa wanatazama ile jiwe la Maka hadi baba batunulide jinja liye Maka sasa iko kama wametazama jiwe la Maka ngabagamba Allahu Akbar wakasema Allahu Akbar kuna geti ya Waislamu baba basinza kifana nche Maka wacha niwaambie jinsi Waislamu wanaabudu ile jiwe la Maka kirije nabagambye rubani wa kitabu wa Muhammad ile habari waambia kwamba masingaumbo ya baba ya Muhammad Wakristo njagala mutegere Katonda gwe tusinza Abasilaamu siko basinza Wakristo nataka mjue kwamba Mungu ambao tunaabudu si ambao wale Waislamu wanaabudu basinza rubale wabo walabu lwakuba amasabo gawe gali modernized baina n'emizindalo hao wanaabudu Mungu wa Arabu kwa sababu yani miungu zao ziko vizuri sana wana hata vipaza sauti watachimenya kwa watu Muislamu kafunya pesa diamond za mulinye kumtoe wewe unafikiri kwa nini kila Muislamu akisilimu sura yake na kunjamana hivi yani zile mapepo zilipakichwana wana mu Busilaamu bagamba bwe muba mizikiti n'amajini gajja Abasilaamu ne musala nago kati buli wosala ngalikirira boyimuka ngali kwambala ngo jamu katale chovola buli kasera ganja kulwana nja kukuba ndipoza unaona jana niliwasalia hapa hivi nikasema kwamba kila ukiinuka hivi na kuamuka hivi ile majini inakuvaa ndipoza unaona kila Muislamu anasema kwamba nitainuka nitakupiga nitafanya vita hivyo kadi uliriza sasa sikiza bwe muba mutunude mu kibla iko kama mtazama kwa kibla ngamugenda kusala mnaenda kusali mugambe bigambo bino mnanena maneno hii Allahu Akbar Allahu Akbar inna wajhatu wajhiya lilladhi fatala as-samawati wal ardi anifan musliman wa ma ana min al-mushrikin nuduka Allah ukapiga hapo kidogo na yuliriza lakini sikiza ebigambo byoyogede bigamba bwebi maneno ambayo nena iko hivi inni wajhatu wajhiya lilladhi obwenyi bwange mbutunuliza joli ai Katonda kwamba uso wangu mimi nimeelekeza kwako Mungu ogambye ati jotunudde waliyani umesema penye umetazama kuna nani kana kaliko na kali muzikiti kategeza nti awe watunudde awe kali bonawe mutunula imamu jabeera bayitayo mimbali mbweyo ye wali Katonda hii mahali penye iko kachumba kadogo ambayo inaitwa mimbar basi na penye imama anasimama ndio kuna eti Mungu tebabyogera wano Katonda ali awo naiba mu bigambo byogedde bigambye inna wajhatu wajhiya lilladhi jentunudde ai Katonda joli
Yani tunasema kwamba ati Mungu iko mahali pale, lakini kwa maneno tu ambayo amesema kwamba inni wajhatu wajhi lilladhi, inapenye mimi nimeelekeza uso wangu. Chokaja atunudo manyiyo. Sasa penye ametazama wewe atunude Maka. Ametazama Maka. Kujingeri duka Gwebayita Hajar al-Aswad. Kwa jiwe kubwa ambayo inaitwa Hajar al-Aswad. Kati agambye ai Katonda je ntunude joli. Sasa akasema kwamba ai Mungu penye nimetazama uso wangu. Allahu Akbar nakirira. Hapo ndipo akasema Allahu Akbar, akateremka. Katonda jinja. Ni Mungu ni jiwe. Obago wakanati Ilikuwa kama unabishana kwamba sio kuabudu sanamu. Kwega magwengo wakanyanti sikusinza bifana. Sasa ilikuwa kama unakema kwamba sio kuabudu sanamu. Uliriza. Sikiza. Otugambye no jo tunude waliyo Katonda. Umesema penye umetazama huko kuna Mungu. Wobo wakanati sikusinza bifana. Ilikuwa kama unabishana kwamba sio kuabudu sanamu. Jo tunude gambye waliyo Katonda. Hapo penye umesema kwamba kuna Mungu. Kachokiride. Sasa umeteremka. Obene waliyo Katonda. Ilikuwa kama huko kuna Mungu. Tadaka mina go Katonda yene. Penye mweka manyuma yako kuna bondo leo huko. Simple. Hiyo rahisi tu. Ogambye no waliyo Katonda. Umesema huko kuna Mungu. Tunude kwa Katonda yo. Penye huko hapo wewe ndio liumba huko. Baba basinza jinja liliye Maka. Wanakuwa naabudu ile jiwe kubwa la Maka. Jinja Gwebayita lillahi Katonda wakitawa wa Muhammad rubale wa Waarabu. Ile jiwe ambayo inaitwa alilahi, yani masinga humo ya Muhammad penye huko. Chovola boyo tali great over greatest is great. Ni posa yeye sio mkubwa sana ama mkubwa kabisa, bali ni mkuu. Era chovola Abasilaamu bako atebisolo. Ni posa unaona Waislamu washika minyama. Ngabagendo bisala. Iko kama wanaenda kuichinja. Bajituduza kuchibula. Wanaielekeza kwa kibula. Je batunulanga basala na yete je bajitunuza. Penye wanatazama iko kama wanasali, ndio hata ng'ombe hiyo wanaitazamisha kule. Ne basala entenga basome bigambe by'Oluwarabu. Wakachinja ng'ombe iko kama wanasoma maneno ya Kiarabu. Ebigambe byo bitegeeza nti enteno bajiwaddeyo nga sadaka eri Allah. Hii kuchinja hiyo inamaanisha kwamba hii ng'ombe wameikabidhi kwa Mungu, kwa Allah kama sadaka. Muzimu gw'Obusiraamu gubeera gw'amaanyi wadde bali batono olw'ensonga buli lunaku omwoyo gwabwe ogw'omukyamu gunywa omusaayi. Kwa sababu naona Waislamu Waislamu wanakuwa nguvu ni kwa sababu kila siku hiyo roho yao mbaya hiyo inakunywa damu. Kati bw'abamaliriza okusoma ebigambo by'Ekiwarabu ebya sadaka nagamba nti Allahu Akbar. Baada ya kusoma hiyo maneno yote ya kutoa sadaka, basi baadaye akasema Allahu Akbar, akachinja. Fene tulyamu ennyama, Allah nanywamu omusaayi. Sisi tukakula nyama, Allah akakunywa damu. Okuva Katonda lwe yakimbikulira nagaanira ddala ennyama y'Abasiraamu wakiri n'essalira embuzi bwe kiba kigaanyi ndya mbizzi n'enkoko n'embeerawo mu linnya lya Mukama. Ndiposa unaona mimi nilikataa nyama kabisa ambayo inachinjwa na Waislamu. Sasa afadhali mimi nakula kuku na nguruwe. Owuliriza enjiri ejjudde amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okuva mu Gospel Life Church International ng'ekulemberwa omutume Umar. Singa tunabajjako bucha okusala saddaaka ogenda kulaba ng'omwoyo gw'Obusiraamu gugwamu amaanyi, emizikiti tujja gigula, abantu bajja kulokoka mu linnya lya Yesu. Ikiwa kama sisi tutaweza kutoa hiyo roho ya Uislamu, basi itaishwa nguvu na huyo msikiti tutaibomoa na basi wataokoka. Brother Paulo yagamba, ndugu Paulo alisema, y'abooluganda wa ndugu muyitiriza, mumepitiliza. Lwaki muli ebiweereddwayo eri Sitaani? Kwa nini nyinyi mnakula yale ambayo imepeana kwa Shetani? Lwaki muli ebiweereddwayo eri balubaale? Kwa nini nyinyi mnakula yale ambayo imepeana kwa masinga umbe? Mbulire kye nazudde. Wacha niwaambie kile nimegundua. Abantu babadde bamanyi. Kila siku watu walikuwa wanajua. Government ya Uganda. Kwamba government ya Uganda ye yalagira Abasiraamu okusala ebisolo. Ye aliamuru Waislamu kuweza kuchinja minyama. Constitution yaffe y'ekyenda Kwa constitution yetu ya 95 erimu eddembe ly'okusinza. Ina uhuru ya kwenda kuabudu. Omuntu okusinza nga bw'ayagala. Mtu kuabudu jinsi anavyotaka. Tubadde tusirisa busirisi. Tulikuwa tu tumenyamaza. Kubanga uliriza. Kwa sababu sikiza. Abasiraamu bagamba. Waislamu husema nti bwe tusala tebalya. Kwamba sisi tukikata hawezi kula. Tuli bakafiri. Sisi ni wakafiri. Lwaki bwe batusalira ne tulya? Kwa nini hao wanatuchinja na sisi tunakula? Kiseera kituuse. Sasa wakati imefika. Abasiraamu balye gye basaze. Waislamu wakule nyama yao. Matayo n'abakatuliki abaprotestant balye yabo gye basaze. Sasa na Wakatoliki wakule yetu ambao tumejechinja. Uliriza. Sikiza. Nabadde n'abasajja abakugu mu mateeka. Nilikuwa na wanaume wenye sheria kuu mu ggwanga lino katika taifa hii. Abakugu mu mateeka. Awakubwa katika utaifa. Constitution nenjijjayo. Constitution nikaitoa. Nenfuna n'ab'ebyobufuzi. Nikapata wenye watu wa uongozi. Omusajja omu yabadde akiwakanya. Mwana mmoja alikuwa akiweza kupinga. Omu munnabyabufuzi n'agamba nti tewali tteeka. Mmoja katika uongozi akasema hakuna sheria likkiriza muntu kulya nsolo nsiraamu nga mukristaayo, ambao anakubali kula mnyama ya Kiislamu ikuwa kama ni Mkristo. Negalo baba badde balya naye bwe baba bazibusa amaaso kabakole kye bayagala kubanga etteeka libagamba bwe. Watu wakule ikuwa kama wamefumbua macho, watu wafanye kila ambayo anataka. Owuliriza enjiri ejjudde amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okuva mu Gospel Life Church International ng'ekulemberwa omutume Umar.
Mwabavubuka mutandika okugulawo bucha. Wewe vijana mwanza kufungua bucha. Genda mu town council. Enda kwa town council. Sasula license. Lipa license. Tekawo. Weka. Teka kipande. Weka kipande. Jesus Christ bucha nyama sava. Basi nyama ya Kristo ile kumatata. Omanyiru wachi. Unajua ni kwa nini? Bwetusa salawo saweno. Ikwa kama tafanya uamuzi sasa. Kulisitayo basirise banga dene. Wa Kristo tumenyamaza kwa muda mrefu. Je tukomio kusirika. Hatuna kutisi tunakoma kukunyamaza. Omuzimu kwa Allah je kukomio kutujoga. Pepo ya Allah pia ndio itatusumbua. Na yeye kati tugenda gutwala emisinde mu linnya lya Yesu. Tunaenda kuifukuza mbio katika jina la Yesu. Kankulageti ala sitani nkulage kiddako. Wacha niweza nikafukuza satani kujaelea kuja. Bwe baba basaze nyama mu linnya lya Allah ne tujirya oba olidde kiweebwayo eri lubaale. Penye ukikula nyama ya Waislamu unakuwa umekula sadaka ambayo imetolewa kwake. Uliriza. Sikiza. Mu Busilaamu waliwo olunyiri lugamba bweru. Katika Waislamu kuna mstari ambao unasema hivi. Oba enjogera. Ama mazungumzo. Omuntu bwafuna ekizibu. Mtu akipata shida. Ng'oli haji. Wewe ni haji. Mukazi wona avaamu olubuto. Bibi yako akatoa mimba. Tebakaaba nnyo. Awalii sana. Lwaki? Kwa nini? Insha Allah Allah bwayagadde. Insha Allah ala jinsi ndivyo amependa. Kati gwe ng'ogamba ndi Katonda nkyasuubira kuzaala balongo. Nkyasabirira omukazi wange azaala balongo. Amugyemu olubuto mu katale ng'ogayo Katonda oyo. Yeye mimi natarajia bibi yangu kuzaa mapacha, azae mtoto mzuri. Ametoa mimba kule sokoni. Bado natarajia huyo Mungu kweli ametenda. Bw'oba ogenda kukola emmotoka n'ekutomera n'ofa. Insha Allah Allah bw'atyo bw'akikoze. Wewe ulikuwa unaenda kufanya kazi gari kakugonga ukakufa. Insha Allah hivyo ndio jinsi Mungu ametaka. Ababbi bwe bajja ne bamenya ennyumba yo insha Allah Allah yakikoze. Hawaizi wakuja wakakuvamia wakavunja nyumba yako kwamba insha Allah Allah ndio amependa hivyo. Wewe usitamye ku toilet zine enkome z'omu kyalo n'ogwamu insha Allah Allah yakusuddemu. Wewe umechuchumaa katika ili choo ya vijijini ukaanguka ndani. Kwa insha Allah Yesu ametaka hivyo. Ebibi byonna ebibeera mu nsi Allah yabikola. Kwamba yote maovu ambayo inakuwa hapa ulimwenguni Allah ndiye anafanya hiyo. Wasemaga insha Allah Allah bw'atyo bwayagadde. Ndipo ndio Waislamu wanasema insha Allah kwamba Allah ndiye amependa vile. Waliwo olunyiriri luluno. Kuna mstari ndio hii hapa. Owuliriza enjiri ejjudde amaanyi ag'omwoyo omutukufu okuva mu Gospel Life Church International ng'ekulemberwa omutume Umar. Sura ya 39 mu Qur'an. Katika sura ya 39 ndani ya Qur'an. Olunyiri olwana mu 2. Mstari wa 42. Sura bagita Zumara. Hii sura inaitwa Zumara. Inaitwa Zumar. Ya 39. Ya 39. Aya ya 2. Aya ya 42. Egamba bweti. Inasema hivi. Kino muulira. Kila mmoja sikiza. Egamba bweti. Inasema hivi. Allahu yatawaffa li anfusihina mautiha. Omanyedde batugamba nga soma Oluwarabu olwagazisa abantu. Unasema kwamba jamani alikuwa akisema kwamba soma Kiarabu ili uweze ukaweza. Tosoma kutegeera wabula kusenda senda bali basobole okujja. Like sio kuweza kusoma kuelewa bali ni kuvutafuta wengine waweza wakakuja. Era batwakolanga buruda na mauledi abantu twasoma ngo Oluwarabu ne bajja nga wallahi Matayo nakuwa kawalake oba oli nakugu omusajja najja ne tumusala ne tumuwa omuwala n'alyo kateeka kenkufiira bebonno boolaba mukubo bave ku dini yaffe bave ku dini yaffe empale komeno mu bbanga eddiini yiyo oyina lisiti yayo. Ndiposa unaona wakati ambao tulikuwa tukipiga buruda ama mauledi basi hapo hiyo kina Matayo na kina John hapo hiyo wakisikia hiyo basi hapo anasema kwamba wacha wanikate hapo wanakuja na tunawakata. Wewe twasomanga siki wakati ambao tulikuwa tukisoma billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu yatawaffa li anfusihina mautiha Allahu yatawaffa li anfusihina mautiha. Kanga bw'osoma buli muntu alabira ddala ng'eyakava mu bire. Sasa ukisoma tu mtu anafikia anaona tu kabisa wewe ni kama umetoka mawinguni. Baseka ne bagamba Allahu akbar kabira bukratan wa aswira ne bamwete embuto ne bateka wesuka ne batandika okuteka kwe sente. Basi hapo Waislamu wakasema kwamba Allahu akbar bukratan wa aswira basi wakapapasa mdomo. Na yeye kwa makulu galo bono olutegeera kunyiza n'okukabya amazima. Lakini wacha nikwambie maana yake ni kubwa sana inaweza kukuliza machozi. Lugamye ati Allahu yatawaffa li anfusihina mautiha. Nti Allah kwamba Allah ajekiro anakuja usiku ng'abantu bebase kama watu wamelala n'ababbamu emyoyo n'abatta akaiba ndani roho akawaua. Bw'oba olina omuntu yenna yali afudde nga yeebase Allah yeyamubbamu omwoyo. Ikiwa kama kuna mtu yako yoyote ambaye alikufa kama amelala Allah ndiye aliiba roho ndani yake. Nze nina kale kawala kanyenaza kali kanzirako bakayitanga Abiba. Mama yali yeebase agenda okyuka bw'ati ng'akaana keebase bwe nalokoka ne nzijukira Allah yakabbamu omwoyo ne nkyawa Allah.
Na basi nilikuwa na msichana wetu mmoja ambaye alikuwa ananifuata anaitwa Habiba. Wake mama alikuwa akilala usiku akugundua hivi kupinduka huku hivi kama mtoto amekufa. Basi nilipogundua hiyo ala nikachukia ala. Era jembo lidengenda jitwalira mama wange samuzijukiza. Kubanga kana kafa kali kanzirako. Akimanye nti Allah w'Abasilaamu ye yakabbamu omwoyo Allah yakatta. Na basi hiyo tepo ambayo nahubiri hiyo basi uweze kunikumbusha nipelekee mama yangu. Aweza akajua kwamba kale katoto ambao kalikufa Allah ndiye aliiba roho hiyo au katoto kakakufa. Qur'ani ya Waislamu egambye. Qur'ani ya Waislamu imesema Allah jechiro aya yakuja usiku nabbamu abantu emyoyo. Akaiba watu roho. Bobo wakanati sisi tani. Ika kama unapinga sio shetani. Baibuli egambye. Biblia inasema namna gani? Yohana sura 10. Yohana sura 10. Olunyolo 10. Mstari mdogo wa 10. Wagamba bwe wati. Inasema hivi. Sitani yajja. Shetani alikuja Okubba. kuiba, Okutta. kuua, n'okuzikiriza. na kuangamiza. Na Yesu yajja. Lakini Yesu alikuja. Tuone obulamu bw'emirembe n'emirembe. Uzima wa milele na milele. Ekitegeeza kye kiriwo. Inamaanisha nini? Ala sitani. Ala ni shetani. Eyo y'ensonga. Hiyo ndio sababu Enyama y'Abasilaamu tugyesonyiwe. hii nyama ya Waislamu tujitoke. Muwuliremu abasajja bali wano. Sikiza nyinyi wanaume ambao wako hapa N'abakyala bali na wano. wanawake ambao wako Muwulire hapa, abasumba. wachungaji, Tukwate abavubuka abaffe. tushike vijana wetu, Tubawe bucha. tuwapatie bucha, Tubawagire. tuwaunge mkono, Tubasabire. tuwaombee. Muwuliremu abakristaayo. Wakristo Oba msikize. ogenda ogula ennyama. Kama unataka kununua nyama, Tunula ku kipande. sikia ukiona kwa kipande. Bucha etaliiko Jesus. Bucha ambayo hakuna Eyo Yesu. togulawo nyama. Hiyo sinunue pale nyama. Mukimanyi nti ffe tubadde tubagagawaza. Mnajua kwamba sisi ndio tulikuwa tukiwatajirisha. Buli haja abeera n'olubuto olunene. Kila haja na tumbo kubwa. Teri haja agula kilo z'ennyama 15. Hakuna haja ambaye ananunua kilo ya nyama 15. Gwe ku Idi olaba balya ennyama. Wewe kwa Idi unapikana kula nyama. Wali olabye bucha nga zijjudde ku Idi. Ulikuwa umewahi kuona Idi kwa nyama zimejaa? Idi olaba abantu bashopinga ne sente nyingi. Na hata kwa Idi wanashopu kwa pesa mingi. Abantu baganiriza abeera n'abantu 10 n'agula akanyama kakiremu. Ffe tugula ennyama lero gatema ekisambi wano. Tema kilo 15. Wakristo sisi ndio tunanunua nyama, nasema kwamba kata kilo 10, kata hii steak. Kati kye tuwenda okukola kye kino. Sasa tunaenda kufanya ndio hii. Abavubuka baffe abatabadde na mirimu. Vijana wote ambao kuwa na kazi Baleete ennyama. walete nyama. Bateme. Wakati nyama. Walipokata nyama, ekimu eky'ekumi kijja kweyongera mu fungu la kyaki. 10 itaongezeka ndani ya kanisa. Naye olusi tugamba ndeeta sadaka eyo tondo babi bulaza nga talina omulimu musiraamu yagulina wali. Lakini sasa akisema kwamba leta sadaka ya sifa, hakuna hiyo hata fungu la 10. Sente z'abakristaayo zigenda kwetololera mu bakristaayo bwezi. Pesa ya Wakristo itazingira tu ndani ya Wakristo hivi. Ejo emizikiti bajja gitunda kanisa zijja kweyongera okuzimba. Hiyo misikiti watauza na kanisa itaendelea kupanuka. Kankubulira ekyafaayo. Wacha nikwambie historia. Bw'obanga olina license. Iko kama una license, Funa wali akayumba. pata kanyumba pale. Bwe funa sente za license funa akayumba. Wewe pata license na upate nyumba. Abakristaayo bw'olaba bucha y'abakristaayo giwagire n'amaanyi go Wewe gonna. Mkristo ukipata bucha ya Kristo, iunge mkono na nguvu yako yote. Abaana baffe balwala. Watoto wetu wanagonjeka. Tetumanyi kibalwaza. Hatujui ni nini ambayo inawagonjesha. Allah yayingidde mu nnyama yerwaza embuto abaana baffe. Allah ameingia kwa nyama, ndio watoto wetu wanagonjeka. Wuliriza. Sikiza. Bwe tunaalya ennyama gye tusabye nga ffe bakristaayo ffe tugisabidde. Iko kama sitakula nyama, iko kama Wakristo sisi tumeiombea. Bulaza yagisabidde mu linnya lya Yesu. Ndugu ameiombea katika jina la Yesu. Nono n'agitukuza mu linnya lya Yesu. Na ule akaitakasa katika jina la Mu Yesu. linnya lya Yesu. Katika jina la Yesu. Ogenda noga praise the Lord n'ogula kilo z'ennyama 3. Praise the Lord. Nyama kilo 3. Abooluganda si byakusaaga. Ndugu, sio mchezo. Omanyi waliwo abagamba omusiraamu bw'atagisala tewooma. Unajua wengine ambao wanasema Waislamu iko kama hawajachinja haikui mzuri. Embizi be bagisala. Ungengurua hao ndio wanaichinja. Era omusiraamu yali agamba ffe bwe tutasala tewooma. Kama sisi tukiichinja hiyo nguruwe haitakuwa tamu. Embizi be bagisala. Je, nguruwe hao ndio wanachinja? Tewooma. Sio tamu. Mwe mbabuulire tusazeewo. Mimi niwaambie kwamba tumeamua. Bwe munaaba muzanya nze nja kujanga wano bucha mbatwaliko ssente Iko kama ndivyo mnatenda, mimi nitakuja nifanye hapa bucha Mukole bucha. Mfanye bucha. mu gavumenti ya Uganda olwaleero. Katika government ya Uganda siku ya leo. Demokrasi gwe tuyina wakimmemmeta okusinga myaka gy'ensanvu. Hii demokrasia ambayo tunayo ni ngumu sana kushinda miaka 70. Wali okubeerawo munnabyabufuzi nga bano wazanya buza. Nenda pia kuna mtu wa kiongozi alikuja hapa hivi mahali hapa. Bagambye omulimu gwensinga okukola kusoma vitabu. Mimi nimwambia kwamba kazi yangu ambayo nashinda kufanya kusoma vitabu. Constitution ya Uganda. Katika constitution ya Uganda. Olukumu olwenda kyenda mwenda. Ya 1995. Gye tukozesa olwaleero. Tunatumia siku leo. Ku page na 10
13. Katika peji ya nambari 3. Article number 7. Article ya namba 7. Ewa byenjogera. Wewe una mkono ya Constitution ya Uganda. katika Constitution ya Uganda. Page number 13. Peji ya 13. Article number 7. Article ya namba 7. Egamba nti Uganda Inasema Uganda shall not embrace a national religion. kuweza kuifanya hivyo ile dini ya kitaifa. Buli muntu ajja kubeera n'eddembe okusinza mu dini ye. Inamaanisha kwamba kila mtu atakuwa na uhuru kuabudu katika dini yake ya Uganda. Article endala namba 29. Article ingine nambari 29. Akatundu A, B, C. Katika sehemu ya A, B, C. Waliwo freedom of expression. Kuna uhuru ambayo inaendelea zaidi. Freedom of association. Hii uhuru ya association. Freedom of worship. Hii uhuru ya kuabudu. Ekyo kitegeeza olw'okuba tuli bakristaayo. Hii inamaanisha kwa sababu sisi ni Wakristo. Tewali tteeka litunyigiriza kukola bya Kisiraamu. Hakuna sheria ambayo inatukafundisha kwanza kufanya vitu vya Kiislamu. Ate mumanye nti abakristaayo be basinga obungi mu Uganda. Lakini tena mjue kwamba Wakristo ni wengi sana katika Uganda hii. Baba tebaagala gye tusaze tugenda teekako omusaalaba ku bbucha zaffe tuteekeko erinnya lya Yesu. Abepalisa basanyusizza bataddeko Christian meat, well blessed and well prayed for a Christian meat. Come and enjoy. Anasema kwamba nyama ya Kristo ambayo imeombewa mzuri na tena imebarikiwa tamu kabisa. Page number 37 mu Constitution ya Uganda. Page nambari 35 na 7 katika Constitution ya Uganda. One free association according to your will. Nga bw'osazeewo, nga bw'oyagadde, obeere ng'okuŋŋaana, ng'okola ekintu kyonna mu ddembe ly'olina okusinziira ku kusalawo kugwe. Basi mtu una hali yako ya kuweza kufanya chochote ambao unahitaji, chochote taka si wako wewe mtu kama binafsi. Mu Qur'an kanko olunyiriri. Katika Qur'an wacha nikupatie mstari. Bino tuludde nga tubisabira. Hii tumechelewa iko kama tunaiombea. Tuludde nga mbinoonyereza. Nilikuwa nikitafutia kwa muda. Ne bw'aba lawyer tewali lawyer atusinga. Na hata kwa hakuna lawyer ambaye anakushinda. Bible yatugana okulya birirwadde biweereddwayo eri balubaale. Na tena Biblia imetukataza kupatia kuweza kukula yale ambayo inapeana kwa Constitution ya Uganda etuwadde green light. Na hata Constitution ya Uganda imetupatia laini sawa. Bible ya Qur'an ya Abasilaamu egamba bwe. Na hata Biblia kwa Qur'an ya Waislamu inasema hivi. Sura ya 5 bagiyita Maida. Katika sura ya 5 inaitwa Maida. Ekyo kitegeeza sura y'emmere. Hii inamaanisha kwamba sura ni ya chakula. Sura ya masala. Sura ya kukula. Egamba bwe. Inasema hivi. Uliriza. Sikiza. Egamba ati al-yawma uhilla lakum tayyiba. Abasilaamu mukiriziddwa ebirungi. Kwamba Waislamu mnakubaliwa mema. Wat'amu alladhi utul kitaba uhillu lakum. Naye ebirungi mukulya bye bisolo bisaliddwa abakristaayo muliye buli. Lakini sasa yale ambayo ni mema kula ni ile minyama ambayo imekatwa na Kristo, nyinyi mkule tu. Programu zile z'okusala ebisolo. Hii mpango ya kukata minyama. Enjiri gye tubuulira olwaleero. Injili ambayo tunaihubiri siku ya leo. Tugenda kugiremerako. Tunaenda kuikazia. Tugenda kubikola. Tunaenda kuyatenda. Allah nga kye tunoonya kumusuuza amayiga kunywa musaayi gwa nsolo zaffe. Ikiwa kama Allah tunatafuta ili kuweza kumshusha nguvu za kunywa damu ya vinyama yetu. Tunagenda okumaliriza bwetu. Na tena tutakuwa tunamalizia hivi. Ng'ensi yonna ya Uganda n'amawanga agatuliraanye waliwo bbicha z'abakristaayo. Ikiwa kama nchi ya Uganda na hata mataifa ambayo yamekusanyika karibu nasi kuna bbicha ya Kristo. Allah ajja kugwamu amaanyi. Allah atamaliziwa nguvu. Erinnya lya Yesu liguleme mpaka na jina la Yesu litainuliwa. Gospel Life Church International. Gospel Life Church International with Apostle Umar Mulinde. Come and hallelujah! Amen! Not by might, not by power, but by the Spirit of Jesus Christ. Miracles, signs and wonders are happening. You just have to be part of what God is doing in this generation. So now we are here to work as spiritual traffic men. We are telling the devil that spiritual diversion. Go to hell and leave God's people to go to heaven. Gospel Life Church International, P.O. Box 21 514, Kampala, Uganda, East Africa. Telephones 256-772-45-89-15 or 256-773-29-1993. Also 256-772-37-80-94. You can also contact us directly through email. Write to mulinde1@yahoo.co.uk or browse our website www
www.gospellifeministries.org. ensi ya Isirayiri yabyewunyo nnyo. Katonda yagiwa Ibulayimu n'agyetuumira n'erinnya eryo. Bannabbi bonna mwe baava Bayibuli newandiikibwa omwo. Yesu Kristo mwe yazaalibwa, mwe yafiira, mwe yazuukirira, ate mwe yatandikira obukristaayo. Eky'omukisa omulungi omutume Umar Mulinde bwe yagenzeeyo yazze n'akapya eri omulembe gwaffe, anti yalikodinze olutambi lulamba olwa vidiyo olujjudde ebifaananyi okuva mu Yerusaalemu n'ebitundu byonna eby'omu Isirayiri nga bikakasa obutuufu obw'enzikiriza yaffe. Eyeetaaza olutambi luno lufune ku kkanisa ya Gospel Life Church International e Namasuba okuliraana ne siteegi ya biroole eby'omusenyu, oba osobola okukuba essimu 0772 45 89 15. Ensi ya Isirayiri yakyamagero, naawe gyerabireko. abatuuliriza mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tubalamusa mu ngeri ey'enjawulo abanyumirwa pulogulaamu zaffe. Ate gwe atannalokoka kubanga enjiri erimu ekyama ekutwala mu ggulu ate ejja kuwa n'obulamu obweyagaza mu biseera bino bye tulimu. Njagala abantu bano tubasabire bw'obanga olina ewakuluma amaanyi g'enjiri kagasenkana endwadde gasobola okubuliza ddala ekizimbe ekyo ekikutawaanya, gasobola okuttira ddala sirimu okuva mu musaayi gwo. Lwaki tokwata ewakuluma kaakati? Kwatawo tusabe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amaanyi agali mu njiri ya Yesu Kristo agatomere omusajja oyo n'omukyalo oyo, gatwale endwadde ye yonna. Ndagira amaanyi ag'endwadde nti muveeko mu linnya lya Yesu. Ndagira ebizibu, ebisiraani, ebikolimo toyina buyinza ku makaabo, toyina buyinza agoyagajja mu kiro agaloota agakyama. I break your power. Pita okuwonya ezzobo ery'omukyalo oyo, ery'omusajja oyo abadde omulwadde nga yagongobola yimuka atambule. Siriimu mulagiro okufa kuva mu kikola musaayi gwe. Essanyu lya Katonda lituukire gy'ali mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ogambe nti amiina. Genda n'okuwonyezebwa kwa Katonda. Katonda akukoze bulungi. Era njagala gamba omuntu yenna nga tonnalokoka, kino kye kiseera kyansi y'olokoke. Teeka omukono gwo mu kifuba. Bayibuli gakkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu n'oyatwana kamu okulokoka. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero nsazeewo okulokoka. Sangula amanya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Njatula olwaleero nti ndokose. Yesu nsonyiwa ebibi bye mmanyi ne bye simanyi, n'aza n'omusaayi gwe. Weebale Mukama kubanga ondokodde. Njagala kugamba bw'obanga olokose oyatudde ebigambo ebyo, noonya ekkanisa y'abalokole, genda osabireyo. Bw'oba oli kumpi naffe, jangu tusabe